ka isu tham metor ka dei ka wei na ki mat ka bathnem bha ka jingi kran hapo ka jala hadu kine ki singi ki ba menta namar ka ne ka dei benta ka bala slem bha ka bala sakut ban penbej ya ka kam unong mat benia RTI uba dispersing rani ulabu ke jingkeli ka sarkar bat ketenat sam boarding electric ka Meghalaya Energy Corporation Limited bakumno ki bru ki basong ki basa hayo tham metor ki yo boarding electric bat nang no ki yo ya ki kot kisla pensngo uba dispersing rani hakelat pathai kubor hab a jingkran ha Shillong Press Club uba dispersing rani ula penso ya ki jinglum jingtip jong u lang ba jong ka RTI bat pan nak tenat Meghalaya Energy Corporation Limited la ki bru ki basong ki basa ha gati ki jaka ki don em ki kot kisla ki babiang namar ban yo boarding don kam ban penbiang shwa ya ki kot kisla la ne ki kot pata la ne ki NOC nos im hima malim la ne na ka municipal board ha shwa ban yo ya ka boarding electric laar banai mental adab ba umpat yo setia ya kejubab nak tenat boarding nadu bawa dispersing rani ula lej ban pan RTI bandagaliang jong ba dispersing rani ula itu melada tenat boarding kan penslam shushu ulam ham melada kimla ban jubab ya kene un ujor shaw Chief Information Commissioner jong gajala shushu ula itu ru ba tenat MEECL kamla setia ban jubab ya kejingpan jong u ha kabai de bat kejing kam trai jong ki khar metor ki basong ki basa hatham yo molong halor ka pata nagajing pan RTI uba dispersing rani ula pensong bakumno ki khar mentor kila ban kam trai haba kimbyang ki kot kisla hato kala mo banlong bakinyo connection light claim ki dulir ki pata nausim lane ka municipal board ban lap ya gajing shisha kat kum gajing kam trai jong ki sauspa arp pratli ki longying laki don em ya ka pata kaba kila yo nausim ka hima kabaki Aisyah ketenat MEECL haswa bakin yo ring ya kalai haying lane ka NOC nausim bat kum juru nak ketenat Shillong Municipal Board apo ka Meghalaya Energy Limited taipo electricity board tikta di ai kalong bantip la gidan ko dan slan em kiniki basong tu namar kum ya tip iswa banyo collection light baro hi tik habai pata sya ka municipal wa sya ka electricity buat ni absolut lang kota kenal menginjau connection dia lain kata dia ka banungkong di hello kata ka dingwat ding tip jonga ka susi banyak thu ye phi kalong menta ar banai guna 4 ajuba ar banai guna menta 4 ajuba ngala apel lu akan nyu tadi mentong banai adu menta ru 4 yo ay kata ka juba jingli kalong balai Mar bangale RTI mangabuan ni ngale dengan private agency ka basion jus pa tengka season apply private agency nama ngale private nak ada bang khamio dikena di tip kaya kumno ka fai ka tulun dumno tiga mentah satu prateli ngale ada private agency yang jus pa tengka gawe adu mentah gawe dak pat feel ka RTI pot baru ayo lu buat mitang gani ka ba sulungo kalau adu mentah nampak yo ka juba berkata ka RTI ka bangapan ka benungkong golong menungkongi ngapan ni kebujukan baru ahi kali vakansi baru nanti jelaskan jam teko listrik buat apa Meghalaya Energy Limited Corporation tinggal apa ni vakansi jinglah ini pos nanti kabar kalau ba ngapan ya kali tak dia ke jingsong thai ke promotion jong hitung trai dan nanti bat kini kebalai kedai keba kabangapan pengen dengan tuan please provide me information about the document that is to be needed or submitted before giving house electric connection. Kemudian I ikut Islam na kalian dumpi ladon kinu di bapan connection ki ikut Islam bagi itu kita don kambar submit stock office di poin galong ba kapoin ga terkait dengan aktivis long ayo ikut Islam i ba don kita ka jinya bakala ko office dan dia jeng bakla jeng musim, dan dia jeng bakla juga Shillong Municipal Board tinggal komplain dah aku chief kita dia nama apa? Dan dia kata dia negligence of duty. Negligence of duty kemudian yang lola berhak negligence of duty. Buat kini ki official berkait state government ki hak negligence of duty nama bi penekam bakla ya buat naik penekam bakla ya kalau company benda aspek deh prosedur aspek dia lo mir pada, emang tak. Dikeno iyo connection pi hadi nan de ne pila ne inspect kita ko to api i bagi lat iyo connection tu paro di streaming tu iyo connection dan iyo kata nang iyo kata di prosedur jongka listrik tibur nang iyo kata lada iyo kata NOC de benyo no sim ne Shillong Municipal Board kini benyo no sim swab benyo connection ya tu galai nama ka jaka ka de Shillong Municipal Board kata di ai ke banga napan RTI napoka Meghalaya Energy Corporation
apa lom jingsan kalau ba ya kata kalau nak jing slam je apa le se kadon jing persiang kumba ong pi le se sedang ban thaula dah kanu berkom le se gila ban le kanu berkom la ban tim moi kata diga poin kalau ba ka limit jong ka atik ai kalau besau husni kimai la komplain te haba ku ding hab yo ai ke keslam de da bangam bang yo ling tang wan sepi fresh ban ya thu ya jinsha jing long tai ba kalong tam ta kalong ka public pressure te mentang apa ya public pressure napi ba pe ya kan salun ta sni kalong ba pil ai ka bor ni ka bentar ba nyara dan yang aktivis ba la no no ye ko islam apa them to de ben yo be de ben yo be ku ba ki kam ba ki yo na do siem ka khas pa san thulai ki ko islam na po mis na po electricity board de ben yo be na gi da dam don ko islam bali ai la bali ka contoh kam yeng juga सरकार tam nak mod ki thaula ka no tom banong kan gile ni banle ka tom na penting ha dari kumbalong ni galong ba nagalang ka upai ba long susi bade ya gini kijing panjaka jung ki harijan ado ar spa square meter UAE 3 year di south spa pra 2 year ga poi kan no ta ka jing pan ado ar phola tang ban snai UAE yang dikata kali ke bapen susi tai pai ba ha di nak tu ka jing sementara sarkar ong i ka skap jar du menta kata ka next step of action halo bede bagane kumno ban perkhat halo kani jing dawa yan kata ong i du menta jar TLC kata kan le kan don i jing thumo nak le sarkar ban pendile kata ong tit te nak rang jonga te ngam chung thai ka de ban le ta le be bade complain bade ban ya seno no menta de ban ya ka bal ngo ba ka ba sudla nomor ba kadu siem no masya IFIR ha kipule nomor bule ya ke ke bala ai gor kat kum ka krimen kat khandai spasan busau apa yang ujoy mani bad ulal pal bala da kai municipal ka pen ken gino kendor kat kum ka krimen usim la ban sim me ka te usim don ho ban so jemin na le se ka don di ban ken ye kendor te kum ta te ga ya ke jinjia te ko thematon te halo kata ka pen melengkong galong nadu snem katpas pa san thulai la yo ga jakana usim melim kata ka pa ba hidon ke pata te na kai jonga pade kuno ban tip ya kata ka pata ba hidon ni hidon ya ta pen melengkong ka pen ba kawan ka krimen apde usim melim ba municipal board osnem ka khandai pa san sa da kadana krimen ka pa ba ka authority kamdesu jong usim ga de authority ade jonga silong board municipal tiha kata bantik ya Indonesia nak kalian juga ngelak kumno to pi long pet pi ngap hai ni ban barok ka bri nutrek ke bri ni ka jingkren dengan ta kar komdistro bi yudu haba ai pata hapo yu pata la ken sai bi kendon ba pimla ban samit hapo yu maka tu ka hap bi duration yo yudu haba ai pata bi yudu Om don gino ibala ban sambil hapo yudu tadi kendon pata lagi jinggeli galong ba kumno itu lagi yo pata hakano berkom ka pher pata ba ai bro ayo da balik kan pher tang pagi hari jan da ni tagi kan motor balik kan pher kali beleng uniform ada ki ai special ada gadon gadon bagi mari ai special pata ya gini ki hari jan ba kanam tho ke kendon anak ko ba kimla ban sambil dari mentak kum ke kadustul juga himam liam ni la thoi sai ba pata hi ko yudu om la ban sami kata kalian hak pata tiga jingli kalau wabin hakano kum kata pata hi yo adu kedala ban sang tu kumbayati do khat pas sen mulai la ban sang tu tinggal try dokumen na poka mengapa nga ti ai poka list board na try ki saan ni dalam kata kumno ja connection light nada kimdon pata no ila bana bi le instek mutai ni light bari connection tu ni baro club ni connection light baro ni ga bai pata be spoka office tu dari istimewa ai kerteng jong tigi brio di basong apa harijan koledi ke badon south pa arto pra kanon tu ta south pa arto pra household kiba yo connection light hantai ti ai kikot isla kiba submit dan tu gibri ke basong ti hat tu jaka swab dinyo connection ya lai tadi ka jinggeli ba lai ke basau balong
lada kidon ke kesla ai ke kesla kaba pada lada kidon ke kesla ti ai ke NOC kabala ai dan million kita menunggu jeruk kopi jong NOC kabala ai dan million lani ke jeruk kopi jong NOC bala ai dak selong buat municipal buat Sanga nung apply haswa begin ai connection ya electricity sha to ki south pa artra hantai potem moto kata mengapa ni ikut kesla kawai ka la pata kebakila kambala ayo na ayo siem dulu khat plasma san bulan ai ta pata shwa bin ai connection nama ku mengiti bi shwa bin ai connection kilo bi yang habai pata Tiada lagi bata, ai ke si kabal ai da PSU Emilium, lain kabal ai da Selong Board Municipal Board, saka election saka electricity board, saka Selong electricity board kabal Shwaban ai connection, te ai kita ikut Selang ai si dos lain da Selong Municipal Board. Te kata kabang apa mental arbanai do mental nampak yo kita ikut Selang. Te ngapil ni nyutari dia tu mentah nampak yo kita ikut selati kata kadai kai ke bang awalnya tu pi baru hangi ba pi pai ba pi bentit ba ke jingsha kadai kamde jingsha aliang no ndre kadai jingkam hi jung di harian kolini belum dilayo di jakarta khat khas pasan pula